Salam uşaqlar. Bu gün sizlərlə Şeirmaltıya girəcəm. DS26. İnternet də yox deyə futbola sonra girəcəm. Onun kimi DS26-ya girəcəm uşaqlar. DS26 internet olmadığı üçün buradan girəcəm. Oynayırıq. Fans are in fine voice for this. This is the 11 unveiled by the home team. This is the selection for the away side. Zaman bu oyunu He got that all wrong. A misplaced pass. uşaqlar Rafaelo yıxdı. No nonsense Dünən challenge. ştrafdan, bu gün Jonathan ştrafdan gol vurmuşdum. O kaş videonu çəksəydiyim video çox gözəl. The defender regains possession, and now they're going to try and break. Is this the Rafaelo! struck in such an important time here? Put his team in front. Fantastic goal. Rafaelo 1-0'dur. Let's see that one again. 1-0'dur. Mənə takılmadı Qarabağdan. Onun üçün nə idi? Good distribution. He's charging down the wing. Stad yoxdur. Perfectly executed. He's darting forward, using the width of the pitch. Surely now. Leo with the finish. That's his second goal. 2-0. Rafaelo çox gözəl olmuş. Mən Rafaelo təqdirəcəm. Muray da var He showed everyone how it's done. Çox gözəl oyun. Yo, Muray sayacağım. Muray çox gözəl oynuyor. Manager's changing his squad. He's trying a different tactical approach. Good passing on display. DS24 sizə hər gün çəkə bilərəm. Sizə istəsəniz hər gün çəkərəm. Hoppa. He's headed the ball forward. Çarlada. Ay. Passed well. Aha. This player's taking charge and moving down the flanks. Aha. Rafaelo, ha? Real with the ball. Aha. The defense were Rafaelo. caught out, and now he's Rafaelo! three of the best for him. 3-0. Çox sağ. Uşaqlar, ana dəfə Real Madrid 2-0 qoymuşdum. 2-0 udmuşdum. Want to see a replay of that great goal. 2-0 udmuşdum. Picked up by the defender. Bu oyuncular tanıyor. Oh, that's a poor pass. Fernando sattılar. Completed the pass. Çalokçu oyunu da çəkişən. An expert tackle. Uzatmalar başlayır. Fancies his chances from here. He saves the long range shot. Uzatmalar. Uzatmalar. Well, that's it for the first half then. Defending has been questionable at times. Some stern words from the manager and the interval there, Matt. As we come to half time, it's 3-0. One manager will be happy, the other absolutely düşür. Işıqlar da yanında şey qoyacağım uşaqlar. Ayda. He's read that one absolutely perfectly. Savram. Moving it nicely. Surely now. He's got the ball at his feet. Ayda. Throw in here. 3-0 Qarabağdır. Mən bu formanı şirəncəcəm, qara. Rohan, sən internetdə oyunun var. Aha, ayda. Aha. Aha. Girmir. He loves to run with the ball. Oh, a chance now to turn defense into attack. Şadza parketdə çəkə bilərəm. İstəsəm şey də çəkərəm, uşaqlar. Well to win the ball back. He's got control of the ball. And he's clear of the defense, but can he finish? Goal! And that's how it's done. 4 goals for this player.
Oradan da Rafaelov Time for bir a şah fresh var. player to enter the fray. Ama Muray da yok. Şu an ne bu sefer? Öyle Muray. Görürsünüz. Can Muray'a bak. He's missed and it hits the side Oydo. netting. Ama Muray'ın atışı pistola. İsteseydim They keep qavağa hammering the gedərdim. opposition in search of more goals. Ostodran. Is there time for a consolation goal? Their fans haven't had much to cheer. That's nicely played. Won the ball. Baya yıxdılar axı. Cəmə versinlər Good şoxlar. defending. Allah illə cəmə verirlər. Tamam. Vuraram ya. Cəmə vuraram. Mənə uşaqlar. İnşallah. Cəmə versələr mən cəmə vuraram da. Və gol.